nka TV West twavuga mpaka mbishozi bya Kiharo mugombora ya Kasana omu district ya Shema okutwashanga yo musigazi Samuel Rutimbera yo myaka 31 y'obukuru atiyo nuko kututebeza kuyasigireho mu rumago rwa ofisi akagaruka mu cyaro kuhinga kandi ubwahatana dabuze murunde nayo mushara ogwabire nugumushashurwa nyonka banza nakoze subgaho nareba imbere yaberya heru nareba kutegereza umushara gwe mutwaro 2015 nareba nikitwaro bwire nayeshanga niyo muntu waba skilled by some NGOs nasharamo najanti reka ngarke ahaka setting agriculture so bwanyuma kusetting agriculture nkashanga waba notandika foundation ya agriculture nikiba kitorobi kuko abone skills nikikwangwira kugumisiriza ukahangura umwagriculture so far nyowe nindeba ngu bwanyuma yo kugumisiriza nko munyeto ogwo mwani I mean katanturo mbutunda ni yamentaske ni hiremu naso mu rutoke nindeba hategesha hampangwiro mu cyango Samwiri najera ngo myaka 5 nakora magoba minji koshanga ni mfuna za mtwaro za 20 konka kuyampinduka nzo mu rutocoru rukandetera rwanya ha mtwaro 20 rwanteka ebitoke kubukwabiroho bikanyere ushanga omukwezi nafuna ahagati y'emitwaro 9 kuza miliyoni 1 so kibani cyoreka ngu atirisi rukagezo ku improvinga ki standards zanje zo butura Samwiro gwa kashome by'obuhinji n'oburise cyamje meserize kutandikaho project y'urutoco rwa kugira ngo inekwe coko karonde mbebo ninga shikika kirungi cy'emitumba urukwenda production oshemego kubanza wareba aha variety waza kusimba esheme kubergeta oshema kubana orondo mutumba okukora akakwana oshema kubana orondo mutumba ogufutere kitoje cyangu kandi oshema kubana orondo mutumba at least ogugumera embera yeshicweke cyo kuborumu kubanga tibiri mutumba yona kugira ngo noja kurgampa ha nogitebekanasa emyanya itwanturugamu dene kakoraki okashanga yakorre cyo rukwenda iwo muhinji rebe mbibe zikora kukakwera zikakuha sente techi nchikiri nke cyazinga ezikura kakwera arho nkembo mbageta ishenka zumujuba armu embubo nkamajaga armu nkembo atindi bwa mworo nayo nera kakwera konka washanga itaka ryawe rukubikaje amizi ninga shuwashanga no bikiraje itaka ryawe amizi no basaga bicirota kurangwa bitoke byawe byo byarakakura no teka kurebwa ngo making sure wayarra echa kandi enjura afutandikana ko enjura yabaho wareba eco ya cyam enjure kwiyameco ya cyahwamu o making sure kurebwa ngo atirisi wakora asing up ninga shi okutemerra emitumbejo kurebwa ngo yanywa Samwiri yatugambira akakoryo ko kweze bitoke hamwe no kutere nkota zamani kurisa rukarebuka kurungi kushikaha cyo kubanza ni making sure kurebwa ngo ishansha ry'abaniriza mu ninga shekerere ecyargamu ni making sure kurango nakishara mubwire kandi abwengere nakisharamu narebwa ngo nashara ekirere kurebwa ngo tanafutaza mutumba kubanga afutaza mutumba first and foremost nukangarana guceza kangarana kibanu cyoreka ngo kwarte y'ekitoke yono kuteza neja kujuruzinga so ni making sure kurango ni yaho akarera akakasya ecyakanda kareka kumara kuhamamizi immediate rekatanga kosya chikatanga kosya mutumba bitora manyire ngo hariho ibinyase by'orwariro mu rutoke kajunde n'ingendwara yona yahikamu ekatuntumuka neba acting as repellents let's say pests ansi kuja ninga insects kuja kwataka ingendere na ahansi emzi ebe binyanse bitwatusimberemu obukoko bwo mbwija bwehugizamo bukimara kwehugizamo kibana cyoreka ngo tubwijana speed yabwo kutambura kukora ki kuza umusuru gwanje gortoki echa kandi ntukozesa organic pesticides turukozesa ibishaka byite bitwetorire Samwiri najera ngo ibindi nubasa kumukangakanga ngo konke twatirine n'uburwire bw'emitumba akona kantu kacaharuwe konka kajunde ntubasa kugerinda tuta abahinji nintero maranga go kugira ngo washanga umutumba go gurwire banza temoho pati eyo kurango nasa futera umutumba mutayigwago ogitemo giteka arubaju waza kugiteka arubaju immediately ogarke okwate pate je ya hansi mojigure enkonya yono giye yo exposing ogiteka mutwe then pati yone yo kumangu yona yafunaho
yatemwaho oronda jiki yawe ninga shoti na jiki ronda mini za kashenda oreka ngo akavaringaho ubwo mutumba koreki oguryamise omutumba gwawe cyabachaka ngutishengereye yabane yija yashanga hariyo tiro kashenda immediate tebasa gukora kite kubasa kuza reba zumwa hanshobeza urukuretera abahinji batunga imisharuro mibi nabwanyuma bakwiye kwasitaka akuchara gukora kuretera production y'ebitoke yabanche cyo kubanza no butachoka varieties echa kandi no butatimbaje yina waba urionoza kutebekanasa embubo yawe kusimba echa kandi no butatiminga bwire bwenyine obwoshema kwana okoraki no simberamu ensugo yawe yortoche ninga shukutebekanasa ortoche rwawe waba no ortebekanasa nko muhinji oshema kwana otagetinga obwire obwenjura obuyaro berekataho mwitaka otarza kuza kusimba ortoche rwawe okareta okatandika kutimba ebyina byawe okwamwenda kandi okareta mitumbe okagitekamo nikiba kiricurunja atirisi kuba bitimbe nko kwa munana enjure kwamwende kabanza kiya mechoya echeza kuya mechoya ahagati yo kwamwenda ono kwaho ninga sho kuyikumi enjura nebara birita itaka ryatanche gukora kikufuka Samwiri akagaruka yahinga umwana ugushitamare ekazi 12 kandi ahayinehe bitakakagana 5 omyaka 3 yonka Samwiri yatandikire kushora mu mwana kandi ngo akatandika kuguzaza aha mwaka gumwe kizaza kokure achaka ahafutemwe cyo kubanza cyo kitinchi bachatanche kugumira hard conditions kokure achataka kugumira hard conditions okwate cyo kiti okinuka okeza kukinuka no basa kukisuba nka ahakati ninga shinka ha mutumba ninga shinka ha nkondo ninga shi oronda kati okasimbo cheza kasimba wamara kukinuka hati ukarekora kwa kati kijaka korachi customer ahakitecho ogwo mwana gustama ahakatako kokaguma gubendinjire ogwo mwana gubendinga no teka gwereka ahayizobere kwando korachi ere kubandirengera then kiretere ogwo mwana ogwe kokoza gwinuka hato mushana guja gutera haya kororo plastininga shi aha mubiro gwo mwana ogwo kukoza kutera hu immediately kibanchereka ngu hari ipaperi ya benarga nija kutokaho several branches kunkora manyire ahabwenche myani yanyu ne barakwera emibyarire yanyu ni mibi okutimba ekina neshonga nkuru munonga nano controllinga mizi kurangu tugakora kitagaragamo bwena ba itwenka bahinje shobeze tukora no kiriza oreto muhoro gwawe osimba ekiti cyawe nkahi aha oreto muhoro gwawe timbo teka ekiti cyawe cyo mwani cyabanchereka nguri omwani process yagwe ya root system gwagumza mu gutambara kuza mfuti 2 ogwo mwana guja kukoma hafiti ningashi ahafuti emwe then cyabanchereka ngu structure je ndijasigara yitaka hansi akujangwe egumire neja kuretera ogwo mwana ogwo gutakora ki gutashumye guriyo muzi ningashi gwaba stunted no kwiza kushanga omwani nugutukura ogurisize konga gutakwereza ki gutakwereza production unju twashanga ngo kwiterera omwani nekintu kikuru mukurabya hamwe no kurwana sobukoko omwana kukwimukana guzara gorekere bitaje byagwo 10 ebe bitaje byo ko kuba otabiselectingire okabyihamu okakuretinga space rwagati y'ebitebyo so kibancheka ko mushana tugurije kutahamu futera amababa go ninga shifutera bo butaje kuko gutafutamu mushana immediate nija kuza pests na insects tanko kwa baringa omwanya go gutakushikamo mushana so nicyetaga kugumano shara omubwire kurangwa creatinga mu space eraretere obwo bukoko bwo kurekwa mutubwatura mu cyawe bukagumana bukora ki no bwita mwana go ubwanyuma ya Samwiri kugumana shohoza sente zo kugura ebijumusa akashara muyatandika kwekora fatarize ye arukujihombesha kabya burijo ebijumusa ebinaheza biguza abahinje bagenzi be bitahabwo kugira ngo nakora nyinji abamaduka nibija bajumuguraho kandi ratanajuguzo mutwaro ningashi yanje yinkwekora yachera organic fertilizer ejo fertilizer ndengifuiramo after 3 months after 3 months ningifuhiramu papa sira kujangu ogwo mwani gugirama papa eguyambe na fruiting system egarka eguyambe na ahakucendeza amanu go mushana go kubana gataha omukingwe echo Samwiri fatarize yarukora na jiho mushenda enkari obuhurunguru omuhoko hamwe nebindi kandi burucumwe kino mugasho gwaco egeshendeji na yene tuyamba kwita amahuri gwo bukoko ninga speci ezikuba niza attacking emisiri egeshenda netuyamba
ekintu waba okitire ninga shekingwa cyawe kitire ecyo kijumusa ninga pesticide zitu nikiyamba kugira ngo kwe kumara kukisya ninga shiya kikagamu neteka kwirukanga ekakirgamu ecyo kishingwa. Samuel Nubiyagambe byona hafamu ye bithine bizibe byaine twine heavy drought nshira kuterwa umushana mwingi guretera ebiyunga byitu byakora ki byasisikara ecyakano mu farming kutwa transportinga ebintu byitu ebi ngo kumwareba eze nguto zitu za cyihara enguto zitu nimbi ne tizikubasa kutwa ntuyakuniya nanka materials zitu ninga shi products zitu za farm twantu twara mbutare ezimwe zikeza ko zireki zasisikira. Ogunaenda government erebo mbakozi bayabahindisa ngo ahubwo kubatabara kubayamba. Samuel yatereza amagezi gabushango waba noenda kutunga sento mu kuhinga buri kimwe ine kucandika kandi ubwa hato watandikirene bamukozesa hata nakozesa abantu batano abaru kushashura umushara buri kwezi. Oguhona katara kahango nikamushanga hafamu ye kandi ekitocece nachuguzo kutandikira hamitwari 2 n'ecweka okugaruka higuru. Amakuraga gasha kwa Michael atwakire.